twongeye kubasuhuza kandi turabakunda cyane. Tugarutse rero mu biganiro byacu twibanda cyane ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, cyangwa se intambara hagati ya NATO n'Uburusiya, ariko mu buryo butaziguye kuko binyuzwa muri Ukraine. Iyi ntambara rero tugiye mu by'amateka yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2014. Icyo gihe nibwo Uburusiya bwateye Ukraine ndetse bwigarurira agace ka Crimea bunakomeka ku Burusiya. Akaba ari agace gatuwe n'abanya-Ukraine ariko bavuga ururimi rw'Ikirusiya. Hanyuma intambara irakomeza, ntabwo yahagaze aho ngaho, yakomeze kubushotoranya, ariko by'umwihariko kongeraho kuba ibikorwa bya gisirikare, ibyo Uburusiya bwise ibikorwa bya gisirikare muri Ukraine mu 2022. Icyo gihe Uburusiya bwongera gutera Ukraine ndetse bwiyomekaho n'ibindi bice, harimo n'intara ya Donbass muri rusange. Iyi ntambara ikaba igikomeje, ariko muri iki kiganiro ntituri bwibande kuri buri gitero mu byavuzwe haruguru, ahubwo turarebera hamwe amakuru y'urugamba. Muri iyi minsi ibiri ishize, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Starmer n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rami bagiye muri Ukraine mu buryo bwo gukomeza gutera ingabo mu bitugu Ukraine, ndetse abantu nka bariyo bagiyeyo hari n'ibiba bibaherekeje bigendanye n'ibikoresho. Bagiye rero mu gihe Ukraine ikomeje gusaba ko yahabwa uburenganzira bwo gukoresha intwaro zirasa kure, long range missile mu ndimi z'amahanga, kugira ngo babashe kurasa mu Burusiya ari nawe we mwanzi wabo. Hagati aho Putin ubwo iyi ntambara yatangiraga yatangaje ko nta muntu ugomba kubahagarara imbere, ndetse arivugira ngo guhabwa uburenganzira bwo gukoresha ibi bitwaro bya kirimbuzi cyangwa ibitwaro birasa kure ni uburyo bugaragaza ko NATO twavuga ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu by'i Burayi bw'uburengerazuba, mu gihe yaba Ukraine itangiye gukoresha ziriya ntwaro, byaba bigaragaza ko NATO yinjiye mu ntambara ku mugaragaro. Mu ijambo yivugiye atangiza ibyo yise ibikorwa bya gisirikare, yavuze ko nta kibazo cyangwa umuntu wese uzahagarika cyangwa wakwitambika mu nzira yabo cyangwa akazana ikindi kintu kibi ku Burusiya no ku baturage babwo. Amenye ko Uburusiya buzamuha igisubizo cyihuse kandi akazabona ingaruka atigeze abona kuva yabaho, kuva mu mateka atambutse. Kugeza ubu rero Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza yageze muri Amerika guhura na Biden, mu byitezwe ko harimo kwiga ku busabe bwa Ukraine bwo gukoresha long range missile cyangwa ibyo bitwaro rutura birasa kure. Twibaze uburenganzira Ukraine iramutse ibubonye, ibihugu by'uburengerazuba bukumva icyo cyifuzo ndetse bukagishyiraho umukono, bukagiha n'umugisha, byagenda bite? Ese niba byemeza haraba iki muri iyi si ya nyagasani turimo? Turagaruka mu kiganiro cyacu gitaha tubabwira andi makuru atandukanye y'urugamba. Murakoze kandi mukomeze